Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 93. I think it's 93. Let's just make sure. Right. Thank you for joining me in episode number 93 of the Afrikaans reading of the Holy Quran, the Heilige Quran. The Heilige Quran by Imam M.A. Baker. Allah subhanahu wa ta'ala reward him abundantly. Ameen, and all the others involved in this publication. Please get your free copy of the Quran from the IDM, and there's also various other publications also available in different languages from the IDM 0313046883, the IPCI 0313060026 or 27, or the MJC 0216844606, or Muhammad's Hardware 012-374-6102. And my particular copy from which we are reading today, I got it from my friend Jones Yunus Musadada. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of them abundantly. Ameen. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful, in die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Episode 93, hoofstuk 4, die vroue, Surah 4 An-Nisa, afdeling 15 van hoofstuk 4, gebed tydens die geveg. En wanneer julle deur die land reis, sal dit vir julle geen sonde wees om die gebed te verkort nie, as julle reken dat die ongelowiges julle leed kan aandoen. Voorwaar, die ongelowiges is julle openlike vyand. En wanneer o Mohammed sallallahu alaihi wasallam, en wanneer Mohammed in hul midde is, daar's 'n extra daar, in hul midde is, en hulle lei in gebed, laat 'n deel van hulle by staan, en ook hul wapens reg hou. En wanneer hulle hul gebedsprostrasie voltooi het, laat hulle agterom gaan, en laat die ander groep wat nog nie gebid het nie, vorentoe kom en met bid, en laat hulle voorsorgmateriaals tref en ook hul wapens neem. Die ongelowiges begeer dat julle nie ag sal slaan op jul wapens en bagasie nie, sodat hulle julle gesamentlik en plotseling kan oorval. As julle jul wapens op sy lê, as dit reën of wanneer hulle siek is, sal dit julle nie as sonde geteken word nie, maar tref voorsorg. Voorwaar, Allah het vir die ongelowiges 'n vernederende straf voorberei. Dus, wanneer julle die gemeentelike gebed voltooi het, dink aan Allah staande, sittend of lêende, maar wanneer julle veilig is, onderhou die gereelde gebed. Gebed is vir die gelowiges voorgeskryf op vasgestelde tye. En wees nie weekhartig as julle die vyand jag nie. As julle lei, dan lei hulle ook. En julle het hoop van Allah, wat hulle nie durf om te hoop nie. En Allah is alwetend, vol wysheid. That is episode 93, 94. Join me in the next episode, which is episode 94. Alhamdulillah Rabbil Alamin.